الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يرو غاري زبنا غاري عمري نفنده ودرا خيال سومنا تكيانا خرب ولن نفنه واهي كيفا ورا قرآن قرأ جيرو ورا برات جيرو في ورا برسيسو رب عامل كيسو جانا قبي تينيا وام ودرا خيال تكيانا سومنا كيسا ملكا ودا او سومنا قبا ودا مال بودا واسدي خيسة تفكرتا حجو سومنا قباودا واسدي خيسة تفكرو حجو واسدين الراجل نقول مالتو سومنا خيسة ملكاو سيدوركا أكسما يومال دلائده ملكويتا सोमना जैसा मिलकाऊ माल की सिदोर का यो माल दलाइते मिलकोइता खुल्लमा वली सोमना जैसा मिलकाऊ माल की सिदोर का कब तक नितफकु सोमना जैसा माल तो मिलकाऊ सिदोर का नहीं खाता हंगने नहीं कबन्ना में तनावल कबन्ना का इतिहास नहीं बर्बाद सोमना जैसा माल तो मिलकाऊ सिदोर का ताका यो सोमना जैसा जैसे मिल्की ओदो माल अरकते थे लमा इबादा खैरी इत्तिमिल कोई सोमना कैसा माल पदल बूते सदी वासदेन कना खतबते थी ला लक्का पक्के जन्म मगाला डकू गोडे माल तू मगाला डकू नडोर का गापा मगाला डके माली बिते गुरगुरा wanni yooni magaala deemu humna naa ta'u maalii sinqii karaa sadii soomana keessa maaltu milkaa'u si dhorka irraa hin dubbadhu tuudhaa ta'a soomana keessoo dhayte toltuu maal dalayda dhufuuf ta'a silaa ati eega soomana geeyse rabbiin odoo maal sii godhee feetaa sadi khaayoo ni qabdaayidha sadaffaan inni kanarra deebi'ee jiruu tee hunda godhatu dandeessa umrii teenya hunda godhatu dandeessa jechaan amma soomanaaf jiru kana khaayoo addunyaadhaa godhattee itti fayyadamuu dandeessa khaayoo addunyaatiif haala jireenya keetiitiif maaltu milkaa'uu na dhoorka maal milkaa'uu feeta milkii sanirra maaltu humna sii tahaa haa ta'uma kana kuffiftee galabbattee takkaa garagalchitee waan karoora kee hatti fayyadamuu barbaaddu saniitti qirsi itti baaftee irra bobba'uu dandeessa akkana wanni milkaa'uu nama dhoorku haqa rabbi irraa qabate haqa namaa irraa qabate tawbaat tolchaa jedhee haqa rabbiitiif tawbaat tolcha haqa namaatiif tawbaat tolcha wanni tawbarra nama qaasu wanni nama tawbachiisu hedduudhaa jedha qalbifadhaa bakka akka gaariitti milikanni diliidhaa dukkana fuulaa taate qalbii namaa keessa jibbamaa ta'uu lama jiruun si cinquu addunyaa fi umriin barakaa dhabuu kun jazaa dilii dalaguu qabduu jedha waa shanii lakkaa'e ibnu abbaas kana jaaje khayrii dalaguun jazaa shan qabdi alaama ifa fuulaa nama bira jaalatamu amriin siilaamu barakaa umrii barakaa qabeenyaa qabaatu kun jazaa ibaadaan dalaguu qabdi afshan cinqii wanni fidu diliidha ballina wanni fidu ibaadaa rabbiitii jetteetuma haasoon isii galee hangalumatti wanni si toobachiisu
dilii akka quba qabdaa ibaadaa akka quba qabdaa sababni isaa kana ifiin jedhe akkana irratti deebi'ee haa ammas wanni dilirraa nama ta'u hubachiisa ibaadaa dalaguu fi dilii dalaguu quraanni waa lama fakkeessee jedha lamaan ibaadaa dalaguu fi dilii dalaguu quraanni qullaa jiraatuu fi huccuu qabaatu fakkeessee jedha haaya itti yaaddan qullaa jiraatuun nama keessatti nama qaanfachiisa qullaa jiraatu isinii ni galaawanni jiruun qalbiin na bira hirkanii irraa fayyadamtan jeeti beeku dilii dalaguu fi heeylii dalaguu quraanni waa meeqa fakkeesseen jedhe huccuu uffata qabaatuu fi qullaa jiraatu hoggaa uffata qabdu hamtuun dhokataa waa takka ifishan yaada malee ta'a nama keessaan jira qaanfiidhaan maleetti hin ta'a hoggaan huccuu qabu nama keessatti awwana dhageessanii yaa mutu xiqqaan nu waa guddatu aamin jaan akka namni nama keessa jiru yoo huccuu qabu yaada malee ta'a waa qaanfatuun maletti if shakkuun maletti namni nama hogguu huccuu qabu namni nama keessa jiru ka uffata hin qabne takkaa ka huccuun irraa banamtu yoo if quba qabaate nama keessatti jeenyummaan isaa baddeeti ogummaan isaa bakka hin geessu dubbatu ni qaanfata dalagu ni qaanfata gammadu ni qaanfata haasa'u ni qaanfata dalagu ni qaanfata qullaan jira if quba qabu qalbii irratti kastu jira يا قرآن يا ربي قرآن الموسى الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله هاي ربي خيري هذا تيسار جدا تربين جال تقلبي نما ربوت تقوم ربي تي بركاتا تتنيابو اتدلغني جال ربي تنركن ربي هذا آمين أكن أمني كل جيو تهو جتشو على قرآن ربي دبته يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون أكن يا إيمان آدم قرأ سنت ربي وفتا بوفني قومني جي وفتا قامنا مبرج وفتا بونا ولباس التقوى وفتر بسودال أنزلنا بوفني أها أما وفتر لما ولفكر وفتر ظاهرة هجر تغنى في إيمان إبادة إرادوة يانو ولفكر لتشوتينو أنزلنا بوفني ربين جنة أسمى فوتر فتنا نما تجبين قلتو هذا ربي القرآن يقول بكم سربي कामा कल्पी तिदेवी सु फेदा बिलाश इंतो वेन्नी रब्बी बिलाश नोगोरी आमीन जा आमीन जा लो आमीन जा हाँ बिलाश इंतो खाना वरास केसा खाना लगे बताया युगान ने किसा उस आगे लाल कुरान रब्बी मालिक पकेसे قرآن ربين أفتا إبادة دلقوا في دلي دلقوا أفتا قباتوا في كل جرات فكيسي آدم نما كل جرو نما فيسا تحاسون صدا قمت جيسا نقام فتا قمتوس نقام فتا أركتوس نركني تبنيو دبيوي درجة قباتوا بدي تبنيو ندبي نما كل جرو تكين يجرو إساتي في गतांतुम्मा ta'uu isaa odoo mooraalii kennaniifilleedha akka irraan qeebalamne ni beekta nama dilii dalage akka fakkeesse tazkiyatu nafsi ibnu taymiyaa katabeedha akkana fakkaataa hadiisa irra jira asaabtichi tokko dhufeeti toltuudhaaf hamtuu danaa baasii jennaani hamtuu dalaguun
qalbii keessa shakkii toltuu dalaguu ziqii kana kun mana seera addunyaatti nama gizee qoratan nalaali na dubbadhu attin naqaan akka dhaabbadhu jedhin maal jechuu hogga akkasii namtichi hijibaa deemu dubbiin harkaa baddii ni beeka akka nama qullaa jiruutii haasawa reefu qaanfatu irraa dhufee chinaa ofi namni waa balleesse fuula isaarraa beekamu namni dilii dalage jiruu isaaf namni dilii dalage isaa kabajaa ishee balleessa akka kabajaa nama akka qullaa taa'ee namni nama keessa qullaa taa'u akka kabajaa hin qabnetti na dhageessanii akka namni nama keessa taa'u qullaa taa'u kabajaa hin qabnetti odoo if jajjabeessallee harkatu hin danda'u akka nama akkasiitti ta'a maanaan kana soomana kana keessa rabbi abdatu hin dandeessu yoo tawbatuu baatte yoo huccuu kaayatuu baatte qaaniidhaaf nama keessa taa'uu hin dandeessu yoo dilirraa tawbatuu baatte rabbi abdatuudhaaf jeenummaan qabdu dhiiroo haalli naa kenna asumaayii dhukkubsattaate waa takkallee akka fakkeessa quraanarra suuraa kamiyyi suuratul aaraaf yaa banii aadama قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون يا إلمان آدم قرأ خيسانيت أفتا بوفنه أفتا قونا خطو قهمتو تيسان دوس بوفنه أفتا زايرات أفتا سنبو در مال بوفنه أكنت ياسويتني بربادا uffata samboodarra maal buufne je uffata rabbi sodaadhaa buufne je uffanni rabbi sodaadhaaf ibaadaadhaa fi uffata zaahira bareechu waliin fakkeessu namni uffata kana dhabe akka ta'u namni uffata ibaadaa dhabees akkas tahaa akka fakkeessita ayata biroo irratti qad aflaha man zakkaaha wa qad khaaba man dassaaha dhuguma milkaa'e namni lubbuu dilirraa qulqulleesse dhuguma khasaare namni lubbuu dilii dalaguudhaan qushaasheyse ayata kana keessatti lubbuu qushaasheysuudha dubbate ayata kan keessatti qullaa tahuu oowraan dirree bahuu akkana kenne laala kiyyaa dassi jechuun kun hiikaan isaa awwaaluu jechuu am yadussuhu fi turaab inni kun namni hamtuu dalage lubbuu isaa dhoyse darajaa lubbuu isaa bilaash godhe jechuun maanaan isaa namni toltuu dalage mul'ate namni hamtuu dalage ifa awwaale ni jira kanuma jaanii hin jiru beeka namni oo akka nama jirre beeka namni odoo jiruu ifa jeesuu fedhe na dhageessanii ijoollee na dhageessanii namni odoo jiruu ifa jeesuu fedhe akkan jirreef godhuu fedhe tarabbi shillaa haa godhuu haa dilii dalaguu jechuu dassahaa waqad khaaba man dassaa kana jala akka dhugumatti hasaare namni lubbuu qushaasheyse oo awwaalee jette maaliin dilii dalaguudhaan edaa dilii dalaguun akkana nama gooti ati odoon tawbatin soomana keessa qophaa'uu hin dandeessu qaqaamaan jirtu hukumii nama du'ee qabda ati akka nama qullaa jiruuti hamilee ittiin rabbi abdattu hin qabdu yoo tawbatuu baatte ayata reefuutti raga itti aansitammas wanni nama tawbachiisu dilirra kitaaba tokko Ibnul Qayyim katabee Ighathatul Lahfan asirra kajib astura kanii masjida kanattu dubbadhee quba qabu dilii dalaguun akka nama summii nyaateeti namni summii nyaate ni dhugu ibaadaa dalaguun nyaata madaalaa nyaatu namni nyaata madaalaa nyaate humna baasa dilii dalaguun summii nyaatu namni summii nyaate ni dhukkubsata namni dhukkubsatu nyaata odoo hedhuuti nyaatuu dadhaba isinii galee haasawni kiyya kun aboo isinii galee maana jalaan jenne laala kin jedhe keessanii namni dhukkubsatu odoo fedhuuti nyaatuun fedhe namni dhukkubsatu odoo fedhuuti nyaatuun fedhe akkana jechuun maanaan isaa soomana kana keessa umrii teeti fayyadamuu ni feeta diin rabbii ni feeta rabbi abdattee milkaa'uu ni feeta itti humnan qabdu
takka haasawaa kan ulfaatu akka kiyyan akka gaariitti dabarsu nama dhukkubsataa wajji lafa eetu haasawa kana maanaa isaa adda beeku dhukkubsataan mataa isaatii fiiguu nyaatani fedha odoo irraa dhiisaa ja'anii ni gammada laallaa soomana kana ibaadaa dalagaanii milkooytanii milkaa'uu hundaaf fedha rabbitti if kennee milkaa'uu moo hukumii nama dhukkubsateeti dilii isa godhee humnatti hin qabu ati nuutu khayru wateenyuma akkanuma rabbi siyaa godhu wa masjidaa dhufini manumatti hafi nama jeeni isa biratti gootaa qabaa'u way balaa akkasii takka agartani rabbi jalaan waa baasu amiin wanni si toobachiisu dilii dalaguun akka nama dhukkubsatee akka itti fayyadamuun barbaadanamu yaa rabbi tafaayidaadhaan nu godhu rabbi tafaayidaadhaan nu haa godhu rabbi tafaayidaadhaan nu haa godhu yaa rabbi tafaayidaadhaan nu haa godhu dilii dalaguun akka nama dhukkubsatee kiyya namni dhukkubsate deebi'ee nyaata fayyadamuu hin danda'u odoo fedhuuti dhabu nyaata kana odoo fedhuuti dhiisa ibaadaa fi milkaa'uu fi diinii rabbittiif kennitee milkaa'uu odoo feetuuti dhiisuu teessa soomana kanaati akka namni dhukkubsate odoo fedhuu nyaataa dhugaatii dhiisutti odoo feetuu khayrii dhiisuu teessa yoo tawbatuu baatte kunoo tawbaan kun waa meeqarraa godhama haqa rabbiitii haqa namaati haqa rabbii waa sadii tadabarte nadaamaa odoon godhuu baadhee amma harkaan dhiisuu fuulduraaf ganaa ittiin deebi'uu muratu kana sadeeniini tawbaa jenni haqa namaa zaata waan qabu yoo ta'e goota deebifta yoo qaanfatte akka abbaan sun quban qabnetti wanti kun waan keeysanii maallaqa kana dheengadda inni na bira irraanfate habbaa keeysaniitii hoodhaa jettee ijoollee deebifta yoo maqaa maleedhaan dubbatte bakka hamtuun isa dubbatte sani darajaadhaan isa dubbatta tawbaa nama waa balleesseetiin himu jiraa beekan haqa rabbii akka sadeerree kuusan goota haqa namaa akkaan sitti himu kana goota waa binu sayyid ibnul qayyimii qaba akkiin siin jee haqa namarraani tawbatta haqa rabbiirraani tawbatta yoo tawbatuu baatte soomana kanaati bifa sadeerree kuusaniin bahuudhaa teessa rabbi balaa jalaan waa baasu akkana irra deemsisee hogguu tawbattu tawbaa kana ka waliigalaa yaa rabbi yoo na ajejjeniif siifin ajejamu yoo na dhorkite niin dhorkamaa ahaddi diin rabbii kana bakka qeebaluu yaa waan ati irraa na dhorkite hunda dhiise waan ati itti na ajejje hunda qeebale yaa rabbi waan ati irraa na dhorkite jechaawwan malee namaan jechuu haqa namaa haqa rabbii nama miidhuu haqa rabbii shillaa godhu tafakkura tokko boodarra si dhufu qaba ankaniin amrii rabbii akkan laaffisu rabbiin amrii isaa akkan laaffisu kana meekkamittiin irraa milkaawaa je'ee qaanfatee akka tawbatuun barbaade rabbiin amrii isaa akkan laaffisu diin isaa akka shillaa godhu salaataas tahi haraamii fi waajibaas tahi wahuma diini jaan guutuu kontoraata bakka kaasii mataa kee keessa qabadhu rabbiin amrii isaa akka shillaa godhu kana kadhadhee na haa qeebalu na haa kennu jee akkamittiin abdadhaa aniin kun namuma akkamiifiin je'ee akka gizeedhaan hundi tawbatuun barbaada arrabooda ijji tiyya tawbaadha gurri kiyyaas tawbaadha harki kiyya tawbaa haa dhaabbatti akkiin ta'u hiriyaa tiyyan zallamu aali wallaan zallamin haqa makluuqaa eegu haqa rabbii eegu haqa aali wallaa eega akka reefu asii amiroon isinii dhaame sanitti haqa walii eegdanii haqa diin eegu hundi reeysan waan as dura dabreerraa tawbaa bifa saniin goote fuulduraaf murannoo bifa tanaan goote haa wali qabaa dubbii tawbatuun kun wanni sii barbaachise yoo tawbatuu baatte hukumii nama dhukkubsatee tahuu teeysa dhukkubsataa fiddee nyaatatti faarsitee bilaash laffaate yoo fayyee malee ta'u mookam baatii darajaa qabdu tana akka bilaashitti hin dhabne umrii ta'e akka bilaashitti hin dhabne akkatti dubbii keessa quba qabaattee tawbatu tawbaa gizee tawbatu rabbiif jecha akka rabbiin narraa jaalatuufin numa haqa rabbiitiif hin tawbadha aquulu astaghfirullah yaa rabbina araaramiin ja'a
مال ورب جيبو جيتشا دلقا تنين بيخي في تنين والله هندر راهو مال ترانا أرارا من جا جيتشا دلقا خيا وانين أما أدون دوئي ربين إرانا قافتو هندر وانين أما أدون ملك الموت في ربين إرانا قافتو تاو تنين بيخي في تنين والله هندر أهدي ربي خيا سينا يا ربي خيا نختبين ورّا توبة غرقه فتهوتي أنما كسيته دان خجيلا أكستهم بربادا يا ربي مراد خيا ناكي بلي خجي ربي بجج هاتو مرنو قنا هاتباتو سبب عليه سدير ريفو سني جئ توبة أكدو كمستا أكنما كلا جرو خسد فادا أكمين جي أكدو كمستا أكنما كلا جرو أكهنا تها أكنا تهون إسا كن بلا دلي دلقون كمكو عمري تيتي تبطولا سبب ستها سبب خنا بلليسي خنا سومنا خيسا ملكاو سدور قبطي لما فادا حملين تيمالي ودو سومنا جيسي مال أركتو فيت مال ملكاو فيت شافين كي يجل أني نمني توقو خخرورا قمني أكن من نجرا ناكتوني ملكاوا اتديسي جيتو مجدي كجرا نار سجى جنيبا شافي تكنا جابا نمني خخرورا قمني نجوما نكجرا نهجاجو تيكتوني تاتي أكما نمني تهي تانا جيرو كنومتي أوسي أكما نمني تهون تاجي غندجير جانسا أكنومتي نجرا تجيرو أوسي نار سجى مينا ما كمي سيتها جين شافي دان एका हुनसे आरसे एन्यू सिनार सिनेजी नमा खरोरा वान तहूता वान ओदो अरकतेफे यो रब्बी सीगो ने माल अरकतू फेता यो जान खना देबिसा अक्का अबलू मकान के एन यो जान अनि बलूती जे अक्का मकासा देबिसुtti मकासा देबिसु fakkan turretti odo mal arkatte feeta yoo jan ammo karoora kiyyabanna tanaafi tanan dalaguuta waan akkanaatiin harkatuuta waan duukana akkasin naa deebisuudhaan fedha akka maqaa isaa naa deebisutti karoora odo ansilaa barga akkanaafiin baradha masjida tanaafiin dhaqa diirrabbii tanaafiin bara umrii tiyya duniyaa tanaafiin itti laffa ديني تنافي اللفا اللفاتين تيا خايون تيا تنافي تنا ديبسا أكنما مكان كي نبوات يوجد أنا أبلو تجيك ديبسوت نا ديبسو نام كنا آجيجا أما يسينون تني ديبفتني بودة ديبفتني ني ديبفتني مسجد جيتني أمتا تارا وساني ديبفتني ربي سلام لكي خنرت ديبئة ابن القيم رحمه الله نمني تقويو خايو قباتو باته akkanumatti jiraatan jiruu miti qalbiin shingaan wanni sammuu fi qalbiin kun naanna'uu dhiisuu jala akka wofcooti jala aadaa wofcoodha yoonii fi midhaan itti naytu kana huubarraa qulqulleessitee itti naytu yoo wahuma garte hatti naytu taate ushaashaa wajji booda irraa siinata دارانا في مدام وللاقا بودا خنا الراسينا داقو في دارا وللاقا الراسينا كبود حقو اتنا يتسوان كل ليسيني أكمل سنجي حقو جرا تخرورا كيو كل ليسوبات غراباتا في مالاياني دا سومنا خنا تيسا لفو تيساتي سلاو لفاتي وان إرانا قطو بيقودا وان اتناي تدبافتا قفا أصوني خجبوني سنيقلي وان إرانا قطو دبافتودا وان اتنا قطو دبافتا دورا أيو ربي انتلتي تيجي كنا لغي سن برباد أيو ربي ilman dira أيو ربي أكنا في كنا انتهو بربادا يو أما كل ليسي خيسي وان بودا إرانا قطو بيتي جرتا
Ponu radisan dakam nuoi cingki jani gize taka mata ragudan to kwan cingki firratti hidu dana fakata jolle bire bonan sia hakana janta kombeitani akan jani kasi jansan jolle ni bontin sia cingki firra gudum puna fakat ya awon dakam nu salama lasi jani wan akasi jansanira lal akasi miti akas tate tetuma bin dabbarin miti hintaina tikas dirabar kayo qabdabar ati intala islamaati bar qaye takkaaf ati haadha itti gaafatama tokko qabda ilmaan irratti itti gaafatama qabda qulfii manaati itti gaafatama qabda laallaan wanin siinju hadiiraa wannin siinju obboleettii teenyaa wannin ju haayoo qabaadhu nagaumaan akka jiraadha yoo jette wofcoon qalbiitii fi tasammuudhaa naan dalagaan dhaabne ati maal irraa naqatuu teeysa humaayi irraa naqatuu teeysa booda yoo cal jettee teeyse booda humaayi irraa naqatuu teeysa ibnul qayyim ijaa fawaa'ida ibnul qayyim kitaaba sanii qabadu qalbiin akka maaliiti namni kun cal jee gizee taa'u way yaada jaa waa yaaduun dhiisu jaa waa yaaddu silaahuu eega takka nama taatee dhufte ati waa yaaduun dhiifte waa yaaddu kana ta faayidaa ta'uu adda beekuudhaaf waan irraa naqattu dabaafatuudhaaf waan itti naytu dabaafadhu wofcoon daayitee fiduun kaayoosiiti dur rabbi uume wofcoo tana dur rabbi uume waan irraa naqattu beekuudhaaf waan itti naytu beekii adda baafadhu nagaumaan akka jiraadha yoo jette daaraan kushaasha fi ganna qootee fi wofcoon ta'e tasoomanaa humaahi awoo qaanee qamaanee maarree jennaa maal haay wan akkasii sun guutuun warra booda kushaasha irraa naqatuu ta'a namni an kaayoon qabu kanumatti hin jiraadhan waan hunda irra naffardi isin naffardiidha haasofni kun naffardiidha akkasi gootanii kaayoo qabaatu qaba namni an kaayoon qabu namni odoo humna qabu ammas na dhageessaniimi namni odoo humna qabu namni odoo yaade yaaduun hin danda'a if beeku yoo caljee taa'ee isaafi namni qawween deemu qawween hin dhooyne fi qaraan tokkuma jira qawween gizeen hin dhooyne jaan hin dhooyne fi na dhageessanii namtichi qawwee saniin deemuu fi namtichi qaraadhaan deemu tokkuma jira gahee isiidhaaf baatu jiddeechu herde bishaan jedhu aadaa isatti wahii dhiqaa jedha wahii qulqulleessa jedha yoo yaa'uu baate immoo qushaashaa isa qushaasheessaa jedha gahee isaa baatuu dide taanaa waan isaa gadii isa dhaala jechuu hiikaan uluwwul himmaa kitaabajuu qabu yaada olaanaa jechuu yoo akkas yaaduu baatti bishaan qushaasheessan taata bishaan ni dhiqanii bishaan wayii dhiqaa dalaguu baatte taanaan gahee ta'e baatuu taate baatte taanaan bishaan bakka takka taa'u qushaashaa itti guurama ni qushaasha wadu ilmaan babbareedaan kun karoora qabatuu baate taanaan bilaash ta'a jechuu hiikaan isaa akkasuma leenci yoo barooduu baate waan gizeetaan halaala isa dheerisuutu wanti dheengadda nu darare sun du'e jiraa jee horiin dhufee irra gadoodaa jaa na dhageessanii waan hin jee leenci yoo barooduu baate maaltu irra gadoodaan siin jee waan gizeetaan halaala isa dheerisu nichi isaa miree use taanaa wanti dheengadda garaa nu gube sun du'uun dhabu jeeti horiin isaa gadi irra gadooda jee yaa rabbi bakka malee na najjeesinii gaafa leencummaan na jiraachifte bakka malee na najjeesin waan na gadiitti na tuffataa jee leenci gaafa waan jiru waayee godhattisan akkin jee yookaan ati leenca taatee yoo barooduu baatte waan du'e taataa waan gizeetaan si kabajuutu si gadoodaa si galee haasofni xiyya kun gahee tee baatuu baatte taanaan hanga jirtutti ati bira leenca waan sirraa eegamu geggeessuu baatte taanaan waan si gadiitti si baroodaa qaban
namu bootaa keetitti darajaa sirraa eegamutti namni na dhaga'u hundi haa na dhaga'u itti dalagatu dandeessaan gara bisii laaffise hayyee asirratti deebii gaarii yaada gahee ta'e san baadha gahee ta'e san baatuu fi gaarii yaadu maqaajuu hawaliin jenne kana keessatti uluwwul himma odoo soomana keessa yoo rabbi soomanaan sige yoo maal harkatti feetame hamilee ni qabda du'aayii akkam kadhatta duniyaa akkam kadhatta jiru akkam kadhatta maaltu sirraa eegama tanaafuu gahee karooraa'uu qabdaati nama hirribaa ka'eetu meeshaa amna deemanii fudhataa hirribaa'uu haateeti ka duraa ta'uu baadha katti aanu hamileedha ka macarrashaadha al-akhiir ibaadarraa gosatam dalaydaa ibaadaa dalaguun mataan isaa rakkoo hundaaf furmaata yoo ibaadaa dalaguu baatte sumaa balaa fitte qissaa nam lamaatiin hima Fir'aawni gaafa diinii yaaman gaafa ibaadaa yaaman owwaatu dideya nabi Yunus gaafa nagaya qabu odoo rabbii isan qabin ibaadaa rabbii irra jiraateya Yunus kunis bahar seene Fir'aawni kunis bahar seene Fir'aawna bahar seene kana du'aayii rabbiin irraan fuune achitti hambise nabi Yunus bahar seene kadhate kana irraa qeebale bishaanuma warra bishaan seenee wal dhabe rakkoon warra diinis ni jirti ta warra duniyaa ta muuminaa kaafiraa ni jirti rakkoon nama rabbii furmaata qabdi akka kiyyatti isinis na fardi dubbii rabbiitis na fardi qabadhaa namuu isiniif dawaadha addunyaa keessa rakkoo hundaan rakka haa rakkatu immoo rakkoon nama rabbii furmaata qabdi furmaata akka nabi Yunus rakkoon warra ta rabbii quban qabne itti cufaadha qabdi itti cufaa akka Fir'aawna namuu cinqiin isan jirtu isaaf baharii beeki gahee isatti hamileen isaa ta isa harka qabamte nama bahar seenee qabame jaama tamtu si jabduudha waan dhabdee harkatu akka abbaa laallatuun akkaneetta tamtu jabdu wagguu jette immoo miizaana haaniin gama shari'aatti murtee biroo gana barbaaddeetti kennita maaltu si jabdu yennaan waan hin dhabeenne jabdu kanas hundi abbaaf bahariin siin jee bahar guddaa kana seentee bahar shahawaa fi shubaa keessa an bahar keessa taa'eetiin rabbi kadhee rabbiin narraa qeebalaa sammuu tee keessaa ni qabdaati wallaahi yoo rabbii keetii wajji jiraatte akkasitti illee siif godha nama godheefin jira laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin du'aa'ii obboleessa kiyya Yunus jee jannabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cinqamaan tokko saniin hin kadhatu ittiin kadhatee rabbiin furmaata isaa ta'u malee jedha akkanaa du'aa'iin suni isa san فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ودون مغافة نغايا نما ربي كل ليس تهوباتي سلا أجمان چنكي بارسان كيسا تحفا إني مال تاناني غافة نغايا قبو دين هركا قبا نما ربي ذكرو نما قرآن قرأو تربي هركا قبا saniif jecha cinqii bahar keessa isa baafne ibaadaa soomana keessa jabeessi gizee hunda ibaadaa jabeessi cinqii akka bahar keessa si baasa nabi Yunus bahar keessa wanni baafneef isa gizee nagayaa ibaadaa jabeessaa Fir'aawna wanni bahar keessa dhiifneef ana waqad asayta qablu amman tana amanta as dura dinii dalagaa turteeti waan as dura dinii dalaydeefi sirra cufneyee waan as dura tarabbii harkaa qabduuf sirraa bonneyee ibaadaa jabeessuun mataan isaa furmaata ibaadaa laaffisuun mataan isaa abbaa ifiifi jiraan akkanarra deebi'ee ibaadaan gizee hundasiif furmaataa jechuu akka beenu haya kabara haadhaa rabbi haa godhu
Asumati daba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ya Allah, jalan ya Allah, jalan